Добрий день. Я учителька Ксенія Боджанцова і отримам вам другу годину руського язика за третю класу. Наставна jedinka, prikmetniki, druga čast. Dzeci, nazdałam się, że ste zapametali, co sme včera bešedovali. Probeli ste domašnji zadatok? Hej? Bravo. No ale najšće zdohadnjeme, o čim mi to včera pripovedali, že by sme mohli predlužiť i neškajšu hodzinu. Keďže še nie každé zdohaduje, co sme hvareli, ja vám postavim jednu zahádku. Posluchajte. O menovníkoch vecej doznáme, keď guním, cožka dodáme. Co by značilo toto slovo, ktoré máme dodať k menovníkom? A to bola i ostatňa lekcia prešlej hodiny, co sme učili. Kto zna? Prikmetníky, točno, odhadli ste zahádku. O menovníkoch vesej doznáme, keď guním prikmetníky dodávame. A ktorý to slova práve prikmetníky? Zdohadneme še na osnovu asociacijoh. Ja vam tu porihtala dajaki asociaciji da doraz položime na tablu. Keď popatrite na tablu, uvidíte, že tu vypísaní dajaкі slova. Cepla, bystra, previdna, šmeli, mocni, švitki, ceple, švicace, žovte. Popробуйте ще здогаднуть, že na jaké pitanje odvituju toti slova. Točno, odvituju na pitanje jaké daco. Ta hajde, najrešime to tu peršu asociaciju. Co bi to moglo biti? Kad je previdna, kad je bistra, kad je cepla. A može išće biti i žrimna, i horuca, i pečaca. Znadah to? Bravo, to voda. Rešeli ste peršu asociaciju, že to voda. A voda pripada fajti slovo, ktorý še navolujú menovníky. Hajde najrešime teraz i drugu asociaciju. Švitki, mocni, šmeli. A mohol bi biti i veseli, i rozbaveni. Znadah to? Točno. Hlapec. Napišeme. Hlapec. I ešte treću asocijaciju. Co bi to moglo biti? Kad je žovte, švicace, ceple, a može biti i pečace. A da kad je i zubate. Točno, slunko. Tak, rešili sme i treću asocijaciju i vidite, že toti prikmetníky pobližej opisuju menovnik, odredzuju, že jaki je, jaka to ta voda,
jaki tot hlapec i jake toto slunko. Znači, slovo cepla, bistra i previdna, to prikmeta vodi. Slova švitki, mocni i šmeli, to prikmeta da jedno hlapca. Žovte, švicace i ceple, to prikmeta slunka. Dobre, zamerkovali se može buc i že prikmetniki tiž še odnoša na dajak imenovnik i že še z njim skladaju i u rodu i u číslu. Hajde da vidíme, či zname, co to rod menovnikoh. Rod menovnikoh, rozdumajce. Hej, točno, postoji hlopski rod, ženski rod i srednji rod, tak. Aha, da ne čujeme. Voda, ta voda, to bi bil ženski rod. Tot hlapec, to bi bil hlopski rod i toto slunko, to bi bil srednji rod. A cože bi to značelo číslo? To znači, dzeci, že šitski menovniki maju jedninu i množinu. Pa hajde, naj i to vidíme na jednim prikladu. Evo pačce, tu máme menovnik ruža. I povtorime toto, co sme včera naučili. Jaka može biti ruža? Jaki prikmet ima ruža? Poprobujme dati odvid na pitanje jaka ruža, jaka jej prikmeta. Ruža može biti, na priklad, červena. Jaka išće može biti? Na priklad, pahnjaca. A keď tak u zahradki porozkvitaju ruži, već utorime rozkvitnuta. A da jedna ruža može biti i spreta. Znači, šitski toti prikmetniki ruži, co sme napisali, odnošaše na ružu i odvituju na pitanje jake daco. Teraz poprobujme napisati jedno vyrečenje, ktoré se odnoši na ružu, a že bi sme pohasnovali jeden prikmetnik. Ruža rozkvitnuta. Ruža, to je jednina, ali teraz poprobujme toto vyrečenje napisati i u množini, bo sme hvareli, že se prikmetniki skladaju s menovnikami i u rodu i u číslu. Ruži, rozkvitnuti.
Dneska ešte predložíme pripovedac o prikmetníkoch, ktorí odvitujú na pitanje čio daco. I to uvidíme na jednim prikladu. Mamy menownik knjižka, da čujeme čija može buc knjižka. A knjižka može buc, u školi, na priklad, može buc školska. Da napišeme školska. Knjižka može buc, a nova. Moja baba bardzo lubi čitać knjižki, može buc i babova knjižka. A može buc i bratova. Znači, čija to ta knjižka? Knjižka može buc a nova, bratova, školska, babova. Hajde, probujme teraz napisac i tu po jedno vyrečenje, že čija to ta knjižka. Napriklad, a nova knjižka na stolje. A teraz napišeme i u množini, da vidíme, jak to bude vypatrac. Mesto a nova pišeme a novo, knjižki, na stolje. Ostala nam ešte jedna fajta prikmetníkoch, kotra najčastejšie odvituje na pitanje zo z čoho daco, te tu ukažeme jeden príklad. Menovnik, most. Všetky znace jaki mosti možu buc i vjerojatno znace iz čoho možu buc napraveni. Ta hajde, rozdumajce, z čoho možu buc napraveni mosti. Možu buc napraveni mosti zo dreva? Možu. Jak već poveme za taki most? Že tot most dreveni. Weźmiemy druhú farbu, ktorú sme ešte nemali. Prebačte. Dreveni. Dreveni, pretože je napraveni zo dreva. Ale mosti môžu buť napraveni ešte zo čoho. Napríklad zo željeza. Za taki most poveme, že to željezni most.
željezni most. Ali jest mosti i z betonu. Već poveme, že to betonski most. Ali zeci jest i taki mosti, ktorý še pravia z kamenja. Pa već poveme, že to kameni most. Znači, to prikmetníky, ktorí nam hutorja, že z čoho daco napravene, označuju materijal i već dostavame, že most može biti dreveni, može biti kameni, može biti željezni, može biti betonski, a može biti jest išće dajaki materijali z ktorih še pravja mosti. I tu napišeme teraz jedno vyrečenje, že bi sme pohasnovali i prikmetnik i menovnik. Naj vidzime. Jak bi sme zdumali perše vyrečenje, poneže zname, že še mosti pravja prek dajakih potokoh, ričkoh, rikoh. Hajde vybereme dajaku ričku, ta napišeme, že prejk rički napraveni dreveni most. A keď by sme teraz toto isté napisali u množini, že by imenovnik i prikmetnik boli u množini, napišeme jak prek ričkoh napraveni dreveni mosti. Ja zapišem. Tako znam še i dolu spuščalo, ali nje hiba. Nazdavam še, že som dosť pomali pripovedala i že ste mohli holjem zvekšej časci pozapisovac, a keď ste baš šitsko nje stihli, evo, poprobujte, potrudce še toto prepisac. Za toho šitskoho, co sme zaključeli, zeci, i o tim, co sme včera bešedovali, i o tim, co sme nješka bešedovali. Zaključili sme, že prikmetniki označuju dajaku prikmetu, že še odnoša na dajaki menovnik, že še zo z njim skladaju i u rodu i u číslu, i že odvituju na pitanje jake daco, čijo daco, i zo čoho daco. A teraz, keď popatrice na toti tu menovniki i na prikmetniki, ktorí označuju čijo daco, a i zo čoho daco, opačce, či jest dajaka vjaza, či možete daco povjazac. Jak nastal tot menovnik?
Тот прикметник анова, братова, школска, бабова. Лебо як настал тот прикметник? Камени, древени, бетонски, железни. Роздумajte dakus. A keď ste še nehodni zdohadnúť, doraz vám ja pomohnem. Mám jeden menovnik, Říma. Rozdumajte. Menovnik Říma. To ročna časť. Ale jak by ste z toho menovnika napravili prikmetnik? Popробуйте. Říma. Mohlo by byť římsky čižmy, římska jakna, římske oblečivo i tak dalje. Ja porihtala tu ešte dajaкі menovníky, z kotrih še vi potrudzice napraviti prikmetniki, da vam bude dosť interesantno. Baba. I škola, napríklad. Co hovoríte? Škola. Dneška sme mali škola. Školska. Môže byť školský dvor, môže byť školská taška. I tak dalje. A baba може бути дацо, co się odnosi na jaki? Na prikmetnik, ktorý nam hutori, že čio daco, znači babovo môžu byť okuljari, lebo babova hustočka. I думам, že vám teraz toto tu vôbšte nebude problém riešiť. Bo teraz máme menovníky, ktoré nemáme kde zalipiť, ale ich zalipíme tu. A to bude váš domášnji zadatok. Vi ih prepišete. To ti menovníky označujú co? Označujú dajaký materiál a vy z nich popробуйте za domášnji zadatok napraviť, to jest napísať prikmetníky. Keďže vám to bude ľahko i nebude vám predstaviať dajaký veľký problém, vy vydumajte ešte teľo prikmetníky sami za domášnji zadatok i već budeme sigurni, že ste toto všetko krásne naučili. Ďakujem.